Yenti yani nipa de yenti ase o rade na anim ne nti a o yes te me de mefa akwanya so ama abusuafo yakọ se Nyankopon fa mo kra so ensie yi no ma atiasefo no ahoden a yebetimi de aye adwuma ya meka biem ni se ya ne Ghana man ni nyina nso e wo se eduru ba bi a ye se sika mo tiase ma ye se sika because aircraft no aye dada na ye pese ekoto bi kura na obo se oman no kasa na mo se sika ni o hwe nipa baako otumi tu kwan ekofa sika dodo eba Ghana project eba Ghana they don't consider that but plane no a ye ekoto no eno ho aho I remember very well say this aircraft ye war parliament president Kufuor Breso obe free so no ene ya approve na etu eno Ghana fo kan ho asema ti ba ko pe ene etimi nya akukuduro ekoto ti yemfa we nya asua de se ba bia wo se ye bo oman no ho ka na ede mfaso beba no wo se oman no ebeti ase etimi ama leaders na political leaders no etimi anya adwempa akoto bibia esombo a ebetimi ama enioma asise no ensibiem nti enye bibia na yedi sika nko a eye nti eduru ba bia yedi sika nso eye ema no yeyi na se yedi sika eye a oso omuma ntiase eye adwuma enye se politicians no ese sika anyhow wo hwe nipa nwotwe a o ma lose o mu life ya sika bia ni ho a chance a nti aircraft no say presidential say air force bibia enye de moma yenka mom na ye make sure say yetimi anya aircraft papa because president took kwan a otumi loan ebia 500 million ebeboa Ghana. How much does the plane cost? And so kofa plane pe foforo pe Ghana for and a comedy and ye say the yamfa ne asi enye asuade ne ma politicians no ehu a ewo omu say yekoto bibi dia beye oman adwuma ehye omu no emfirim nti we die ebi ma abusuafo yakọ esani papa me ameduru me hwe sin no a me fi say NDC party no government no ayade me bo wo mabaso edemase